Babina sali pongo lingani tanga masolo boucle. Merci mingi na bale bote banatufataka mu émission yetu ya santé et innovation. Ile émission yiko natokeyaka ku centre médical Sangalubango. Tuko na rappeler que pour le moment Sangalubango tuko na adresse paka moya au Lubumbashi. Atuna fashi mbili ou bien tatu vile tulikuwa avant. Hapa tuko paka mu boulevard Katuba numéro 73 pale pa mu quartier Mampale pale pa SS. Tuko naangalia mulango ya kwanza ile entrée principale ya Institut Kilima ndio pale Sangalubango yuko pour le moment. Alors hapa mnisha deja kuona vile tunisha deja kuweka madawa yetu yote hapa ndio ya kuonyesha furaha tuko nayo hapa sasa puisque tuna gagné primo ya munene sana mu conclave du génie congolais tulipresenter madawa yetu et puis bana tupatia vraiment près jusqu'à 70% ndio par rapport ya idawa yetu ya vitiligo. Alors vitiligo tuko na mionesha régulièrement et mambo ilisha deja kuchanger puisque bantu baranza kuwaza zamani ke vitiligo haikalaka na dawa. Bana examiner, bana angalia mambo yote, tunabaletea mafoto. Hapa sasa mnaona mimi naleta na polo, nilisha kuonesha vile mama huyu alikuwa zamani na pale eko sasa. Mnaona vile melanini nilisha kupanda. Ndio hiyo foto tuko nayo hapa. Mnaona shingo yake iko hapa vile anisha deja kufuata dawa alikuwa hivi. Ilikuwa fashion yote ilikuwa mweupe hivi. Hapa sasa ndio binaanza deja kuchanger couleur. Unaona vile matashi ya mweusi yuko natoka ile ya mweupe ni après traitement vile huyu dada alikuwa na matashi ya mingi sana hapa. Hapa ndio biko na changer mais hapa ndio biko naonekana mzuri sana. Ndio kusema ke jury ya conclave du génie congolais bana examiner utilité ya maproduit yote. Mnawaza ile jury tunaifanya kumbele ya ba médecin, kumbele ya ba pharmacien, kumbele ya ba chimiste, kumbele ya ba grand professeur ya université, mais tunawina na hii dawa ya vitiligo. Tuko na hii ya makomprime ndio kunafanya ke maselule parce que vitiligo bantu ba mingi abayuwaka vile fashi iko natokea. Tunigalaka na maselule organique moya mwili ndio kunafanya ke chaque fois iko natosha ma melanine hii substance iko natupatia couleur pa mwili. Alors kama ile maselule haitumika tena mzuri inisha deja kufa ou bien haitumika tena bien ndio ile mafashi ingine inaanza deja kutosha matashi ya mweupe. Kama ile iko na continue vile ndio mtu ataanza kuya albinos. Alors kuko bingine wanasema bako bazala deja ba albinos mais hapa tuko nasema ule bana muzala bien mais a partir ya ile malaria ya vitiligo ndio ina changer mwili yake anakuwa na matashi ya mweupe mwili mzima inafanyaka ma dépigmentation ile inatana manywele et puis nani milomo inakuwa rouge usala ni ndio ile malaria ya vitiligo. Ndio pale unaona tumeshaje kuonesha bantu ke désormais vitiligo iko guérissable. Tunaleta madawa hii conclave ya génie congolais et puis bale bote bakubwa bote balikuwa kule mba mambo ya jury banaona keno bote hizo tunishaje kubaletea hii dawa itaservir monde entier puisque vitiligo haikalaka na dawa apart ishi tuko nayo haikalaka na dawa monde mzima. Alors ni dawa moja italetea Kongo ma richesse ya mingi sana. Ndio ile bakubwa ya mkini yetu banaisha kusema banaisha kuselectionner 120 inventaires sur 300 na mule mu 120 na shitu kwamo a partir ya dawa hii ya vitiligo. Hii ni madawa yenu mnaiwaka régulièrement. Hii ni dawa ya Kamsipo. Kamsipo ni dawa ya masuppositoire ya hémorroïde. Iko nasaidia bantu ma hémorroïde na maefe yote hémorroïde na letaka. Uko nashikia kivunu kiko na kuuma
uko unashikia kumkongo uko unawasha, uko unashikia kivunu kinauma mchini ya mikulu muko unawaka moto, uko una constater ma faiblesse sexuelle, uko una constater manque ya envie sexuelle, uko unapata ma constipation moja ya nguvu sana, unafanya 2-3 jours aende kumkongo biole biote bile, hata uko naenda kumkongo unaona deja bio unatosha madamu, uyue keno uko na problème ya hemorrhoid. Et puis tuko na itunza yote na ile ya ndani na ile ya mansundu ubie ile kuna tosha buntumbu inje, ile tuko na ita prolapse rectal, tuko na madawa ya kunywa. Et puis tuko na hii ya kuweka kumkongo. Hii tuko na ifanyisha promotion ya mingi puisque ata bale ba bote ba wanafanya kazi ile na leta kama hemorrhoid régulièrement, ça ba chauffeur, ça ba couturier, ba bureaucrate, bale beko na shimama mujima, ça ba PCR vile banafanya kazi ya kushimama ile, bale beko na beba ma charge ya mingi, ça ba porter bote bale beko na souvent déranger na ile maladie ya hemorrhoid. Njoo ile banakuyaka kuuza njoo ya kuprevenir, parce que hii mada tulishaje kuitravailler de sorte que mundu ataanza kuitilize njoo ya kueviter kupata ile mama complication ya malaria ya hemorrhoid. Alors hii ni chada, mlishaje kuyua chada. Chada ni hii dawa ya malaria ya mkinywa, hata uko na problem ya harufu mbaya mkinywa, hata uko na ma problem meno yuko na kuderanger sana, uko na mabilonda mkinywa, donc hata ma gencive, chada iko na tengeneza ile mambo yote, iko naisha ile malaria yote. Hii tunaweka hivi ni dawa ya kupakala. Ya kupakala kama mtu yuko na ile malaria tulisa kutaya hapa ya vitiligo, donc ya kunywa hii ni ya kupakala kama uko deja na matashi pa mwili, yuko na kusaidia. Alors tunasema Sanga Lubangu tuko na cabinet moya, a partir ya hii ndio inafanya ke atutachunga tena Desembre ndio ya kufanya promotion yetu, munaisha deja kuzobelea à tout moment. Alors hapa tunafanya promotion na masantre yetu yote yuko Mkongo mujima, presque tulipata prime moya ya mnene sana mkonglave ya génie congolais, ndio ile tunaweka promotion au Grand Katanga. Promotion inaanza mardi le 26 septembre 2023 jusqu'au dimanche le 15 octobre. Tunampatia deja presque 20 jours ya promotion na mwetu mkuyo kufurahi na Sanga Lubangu, na vile munisha deja kuzobele tutaweka fiche consultation et examen na 5000 francs, fiche consultation examen 5000 francs. Tutaanza ile promotion mardi le 26 septembre ti dimanche le 15 octobre. Muko deja na ma 20 jours yenu ya kuye papa mama unataleta na batoto vile munisha deja kuzobelea. Tunaweka 20 jours ndio ya kupermettre bale beko kasumbalesa, bale beko kulikasi, bale beko mama mekini ma village yote ile iko na environner Lubumbashi, mkuya mfanyisha ma examen yenu. Tunisha deja kutengeneza na kote ya madawa ndio ya kupermettre bantu bote bafata madawa sans difficulté. Donc tunasema centre Sanga Lubangu tunabakia paka na adresse moya bule Boulevard Katuba numero 73 hapa pa SS. Tuko naangalia mlango wa kwanza ya Institut Kilima. Tuko paka na moya du fait que kama mtashikia keno adresse ya zamani ya hivi hapa, tuko paka mu Boulevard Katuba numero 73 ndio pale Sanga Lubangu iko. Ni centre yenu ya zamani mnisha deja kuyua bien. Fiche consultation et examen ni 5000 francs du 26 septembre jusqu'au 15 dimanche 15 octobre. Sanga Lubangu tunikalaka na specialité mbili. Specialité ya kwanza ni façon yetu ya kufanya ma examen. Hatuna na mascanner. Tunafanya examen a partir ya mate, tuko na ibeba, tuko na machine. Ile iko na tupermettre tupata mamalari kama mtu yuko nayo mbili, kama mtu yuko nayo tatu, ou bien malari kama mtu deja yuko na présenter 3 4 5 malari, ile examen iko naonesha, et puis aikawaka ni 25 minutes 30 minutes deja tuanza kujua deja ni nini kuna kuderanger. Tuko na répéter que si atutunzaka seulement ma symptômes, tuko na tunza malari et puis tuko na tosha na ma symptômes. C'est-à-dire kama mtu yuko nafika
ba mingi beko na expliquer ma symptômes kwa munganga. Niko na kivunu kiko na niuma, shina shipataka bushingishi bubushiko, niko na shikia ma faiblesse sexuelle, niko na shikia hivi biote bile ni ma symptômes. Kama wewe kuna leta symptômes, shitu kunafanya examen juu ya kujua ni nini iko la base ya ile ma symptômes wewe uko na constater. A partir ya pale ndio tuko natunza ile malari unaletea ma symptômes yote ile. A partir ya pale ndio tutaanza kutunza, et puis tuko nafuata mtu kama anakuya, tuko namfuatilia treatment yake yote, tuko nafanya suivi jusqu'à ce que tutafika kumwisho ya treatment ndio ya kufanya control. Ndio pale tunachana na bantu bingine, puisque kule kwetu kama unafika après ma examen tuko na kupatia mashiko ya kufuata dawa, et puis tuko na ma rendez-vous chaque semaine, tunachangeaka madawa au fur et à mesure, et puis kama tunafika kumwisho tunafanya na ma examen. Hata unisha deja kushikia mzuri, il faut na shi tu vérifier mu mate yako mu examen yako juu ya kujua kama malari ile inaisha totalement ou bien kuna bakia kingi. Après tunakulotirer, puis tunakupatia na date temps d'observation, c'est-à-dire inakala régulièrement 3 mois après ile hauna tena na problème, unaenda kufanya mambo yako. Tunatunza à part hii ba produit tunisha deja kumeonesha hapa. Tunatunza problème ya mifupa dans ma rhumatisme, uko na shekea ma mifupa, uko na kuuma, uko na mafatigue répétée, uko na ma crampe. Yote bile ni ma effet ya ile malaria ya rhumatisme. Kama uko na problème ya buzazi, uko na compliqué, uko na tunza kwa banaume na kwa banamuke, stérilité masculine ou bien féminine. Tuko na tunza problème ba infection, ata ilisha deja kukawa, tuko na itunza. Tuko na tunza problème ya sinusite, tuko na tunza hernie. Sinusite na maife yake yote, uko na shekea kichwa, masurmenage, kichwa yako na kuuma, masurmenage, mkono uko na funga, yote bila tuko na bitunza. Alors, hapa tuko mu fête yetu ni tunawina mu conclave de génie congolais. Tunapata banatupatia 70% aina blague, puisque jury ilikuwa deja composé na bakubwa ba grand professeur ya université, ba médecin, ba pharmacien, ba chimiste, mais tunaleta dawa oyi bantu banaitaka na dawa ya kisenzi, mais kule inatoka parmi ma meilleur produit, iko deja retenu, bataifinancer année prochaine njuu ikuya na présentation yingine, na efficacité tabakia paka moya. Pourquoi? Puisque banaona ke Vitiligo aikalaka na dawa hapa Kongo, anapata dawa njuu ile banairetenir, puisque Kongo ifo ni mine mujima ya ile italetea Kongo makuta. Tunasema hivi, tuna lancé promotion à partir ya mardi le 26 septembre jusqu'au dimanche 15 octobre. Fiche consultation et examen ni 5000 francs. Bale wena tufata ku radio, numéro de téléphone 084 054 61 71 084 054 61 71. Hapana kwenda fashi ingine kusema keno mimi wana sangalbangu ingine fashi fulani, hapana. Hapa tunabakia paka na adresse moya, Boulevard Katuba numéro 73. Parce ba aventurier bego ba mingi atupenda mwendo kuingia ku bantu bingine keno tunaona sangalbangu fashi fulani. Mimi nasema tu mu Boulevard Katuba numéro 73 mo pale pa SS. Merci beaucoup, tunapatana mu émission prochaine. Babina sali po mulingani tanga masolo boucle.